Pamirsa ring pucak Rahina Suci Nyepi warsa saka anyar. Siu 900 petang dasa 6 sampun memargi aman tur trepti. Indike inucap keselahan ring lapangan ring sawetara margi ring kota Singaraja. Kauningin taler wenten dreste sani kemargiang ritat kala nyepi ring buleleng. Inggih punika sani mewaste tradisi nyambang. Asa puniki kahanan margi ring kota Singaraja kepanggih sepi tur wantah sawetara pecalang saning raksa ketereptian selami pemargin nyepi. Ngawit saking jalan protokol inggih punika Jalan Sudirman, Jalan Udayana, Catuspate, Kampus Undiksa Dewi Sartika, Petluan SMPN 2 Singaraja, Terminal Banyuasri, Pasar Banyuasri sane katahnya rame, Jalan Provinsi, Jalan Hamadiani, Kantos Wates Banjar Adat Banjar Tegal, Kaliuntu, Miwah Banyuasri kepanggih sepi. Nenten wenten krama sani maparari krama ring Jabe. Manut jero bendesa Tridatu Desa Adat Banyuasri, pengamanan selami nyepi ring wewidangan Desa Adat Banyuasri nenten wantah katureksain oleh pecalang. Tim banser saking umat muslim Banjar Kauh taler tedun antuk ngerakse kanan nyepi. Desa Adat menurunkan personil penjaga baya desa sebanyak 60 orang yang tersebar di masing-masing Banjar Adat di Banyuasri. Kemudian ada dapat dukungan dari personil Banser terbanyak 8 orang untuk menjaga ketertiban di wilayah dan kelancaran catur berarti penyepian di Desa Adat Banyuasri. Penreptian sampun kekawitin dawa galah 6 semeng kantos Rahina benjang nyane galah 6 semeng. Ritat kala wengi pecalang puniki ngelaksanayang nyambangi utawi ngiterin wewidangan irike utawi paumahan krama irike. Deste sambangan kantun memargi kantos mangkin ring Desa Banyuasri. Yasri Yuli, Bali TV.